Megalayapost.news. Kakasi Student Union KSU ni kesengi kelakendu yo members keturi ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Dr. G.H. Sharmang bandawa phak sange ya ke public hearing na kabanta ke Sri Cement Integrated Cement Plant Hadai Stong East Jaintia Hills. Laban kedau bai ke tarik ban penlong ya ke public hearing labu banlong ke khat khandai tarik mentau benai Hadai Stong East Jaintia Hills. Haba crunch kilat patai kubor General Secretary ke KSU East Jaintia Hills usamla KSU Chiang uloong bakaseng kadon bun kijing tawa ban persya ya ke public hearing henry ke basngau kia jor ke dinamar kejing penken yakaan Meghalaya Land Transfer Act 1972. Usamla suciang loong bawai trajela ula di bean ya kejaka syauri shimet bomdai trajela kabalong bean katkum ke Meghalaya Land Transfer Act 1972. Ulaya tu bahak kejingi kendu yo members keturi ke KSU kelabu okmat ya kejing keli bakumno ke MSPCB karena ban penlong ben ya ke public hearing namar hadu menta kamla ban penbet ya kejing ya di kendau bean. Kejing keli kami menta hatu bar jela ula se bantiat jaka nau trajela kani kalong bean katkum ke Meghalaya Land Transfer Act 1972 la keno usamla suciang. Unong ilam ke KSU la keno bakani ke jingyo thi jakau barjala kambu jinge tange ke snong dai stong ne ya kathang East Jaintia Hills rei kabu jingma ya ke jilla Meghalaya baro khawai kani ke peni ba sarkar ka ailat ekibrio banle benami bande jaka shki barjala ka sarkar hi ke basna ka an batmenta ka paw ba sarkar hi ke penkhanya ka an Meghalaya Land Transfer Act 1972. Ulai tu ru beberapa persen hadu kendai persen kipai ba nong snong dai stong kidi kinong rap bat kajing tay ke Sri Cement Integrated Cement Plant kan kata jur ya ke rap karyang jong kinong snong. Mentah kasih ngiliga ban ya kendu ya members ketri jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kadau ke bang wan pan kendu mentah kasih kalau ngalor ketu ka huri huramo ke bami ha kijin dei bat ketu ka jingkwa jong ka way company pan set up ka pan jengkang te po snong dai stong ti abang ni pek abang ni tokip na din nakmat ya ke jinglong jiman ya ke jingkwa jong ka company bathamai ka Sri Cement Limited ban bo ya ka plan jong ka te snong dai stong ka ba hapo ka ilka nong kli te ka bang ni kwa ban pang ni liat hoi ngim kwa ban penpau bedare haji melebar kejing ta ya ka mariam ngikan mengkong menta ya ketuka kejing di tit ya kende uciap barhabang epe ya ketuka sildit ne kata ka kejing di ya ketu kende i ba weu perap bersam jingi uladi ya kata kende ya kejika bolo tit direct show Bharat Sharma beri terajang kata ka Cement Factory pertamai te mentah abang yang kendu yau members ketri yang ba kumuka pila bat pinyat be ka public hearing sekhan abatang ai ka kejing di yetit kendu pimpal ban sok dia ba piong bat dei ke public hearing kan yet be sekhan dia perkat ni tu ka kejing di satu bar jela ulah nan ban tet ka kendu siap jong pro pasnam jong kita jela direct da bar jela kani te kelong kila penting direct ame ketu lantas 1972 kita kejing li bami nangkong nai kran ya kita kejing kita ka kamariang nai jing kran kita ke bakta ka kariang jong itu kinong song nang tip ba kedu kendai persen kinong rap ke tu ngwa bani kran kita kamat ngi kran chhan nangkong itu kan unu barjala ujo pantit ya ke jaga darat nau trajala hatu kan kam kita ke jalan ber oi kemut lada ke sarkar ke ailat ya kum kini ki benemi mo kita ki jingle be ai ti kita sung thu ba ka sarkar te kala te ka sarkar ko ban ra ba ka sarkar ko pesna ki ai ka sarkar ko pen khai ki ai ti ni ong kum no kene ketika ka state issue te ke ba sebus khai ba do ta phi la ka di company ka yo ban set up de ka plan ka hang te po dai stong klem de pe chwa ka tu ka jingi di te khandau te kum nu kan jia la sai si kum nu kan jia la sai si ikan nangkong ya kena kamat telang ikan le ka environment kita ay kata ka meriang kita ay kinorap kiba imala papli kumau prapsan na person kinorap ki imda ka kibarap ka ba kibarap jur kutar ka kay kiban ji ay ki lagi kan ya kata le mut lakut yusuk lakut pai kay ka ji ay ka kajingwan kajingdon ki sementan mental na spotuli hapo ka thang isjan jai jusi ha kay kajing onong kajing du nong na kajingwan kita kisman plan na try pp ski bro kita ha layo le kan ka semen plan ka Sri Cement Limited ban sarap ka plan ka kata kamu blakot
Meghalaya Post.news.